Nêvîn keçeke Kurd e goberî çend salan xwendina xwe qedandiye. Lê wê hîn derfeteke kar nedîtiye ku li gorî pisporiya wê be. Mîna ciwanên din ên nifşê wê. Îro nêvîn û nêzîkî 100 xort û keçên din beşdarî kongrekî li bajarê Qamişlo dibin, bihêviya ku derfetên kar bi dest xînin û perwerdeyê bibînin da ku jêhatiyên xwe pêş ve bibin. از خریجه هندسه معلوماتی من زانینگه شامی خلاص کریه 3 سال راستی درفت کار کو اختصاص مدى تنن الفيدا که بتايبت الآلي حسكي وجزيرة اف مشكلة أنا آمتني راستی اف اصلا گلک خورد کچو خورد منی کرد خاصة دبینن جبر في أوي راستي قالك كتشو خورتي مدركة در و أوروبا باشوري كردستان يشوني تركي جبر كارتني تدبينه مثلا محامية الجي تشكات شغله مهندسة مثلا جيكي نجي خود كاردك ام بهذين الشركات ورن مؤسسات ورن عقوبات السرسوري رابونه Di vî kongerî de her du rêxistinên Whitehop û TPS damezrandina tora dengê ciwanan ragihandin. Got di roja yekem de çel derfetên kar û 1200 derfet ji bo pêşxistin û perwerdekirina diwarên corbicor de ji ciwan re dabînkirin. Ev gav bi hevkariya li gel çend rêxistin û şerketên herêmî hate kirin. افتراهان و آلیکار به جوانا رجالیه کار جوار بدیتن پرورده جوار بدیتن دنگ و به پیشیا حکومت پیشیا کمپانیا پیشیا رخصتن جواک سیویل ایرو اف توراهان و بخوازی به یعنی دنگ جوانا و مرحله انتقالی ده بگینه آستک ده Abûrîzanekî Kurd dibêje got tevî dewlemendiya deverên Rojavayê Kurdistanê bi petrol û çandiniyê lê rejîma berê ya Esed bi biryarên siyasî derfetên kar li pêş Kurdan girtibû û karmendên dezgehên hikûmetê ji dervî herêmê danîn. Her wiha rê li ber vekirina kargeh û projeyên aborî li Rojava girtî bû. Abûrîzanê Kurd hêvî dike ku hikûmeta demkî planeke aborî zelal pesend bike û kiryarên berê derheqê Kurdan dubare neke. درفتي بدن خلكي دفري جو أو كار بكن تيدي نوك بريبه خلكي دفري محروم نمينن خيراتي وي ومشاريع قوانين استثمار وقوانين استثمار مرن به وعصري به بحيث جو مستثمرين كاربن بين سوري بتفاي ومنطقة محافظات الشرقي رجاوي كردستاني بتايبتي حيانا از تجهرتنا جدينا بين براستي تاني قوتنن يعني ارقامنا بيجن او ارقام جي جور بسبور دبينن جور اجد بينم يعني وهمينه خيالينه Îro nêzîkî salek û nîv piştî helweşandina rejîma Esed. Nêvîn û hevalên wê hêvî dikin ku rewşa aborî baştir bibe û derfet ji ciwanan re were dayîn da ku beşdarî avakirina saziyên dewletê û projeyên aborî bibin. Îvan Hesîb, Dengê Amerîkayê, Qamişlo.